Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Bright Stawel marbanyang ubade ukertong ka Voice of the People Party ulakalalong ukertong balawan syakmat banyo ya ka Jingjop ka bahe tam na pdeng ki weipat ki kertong ki balayo ya ka Jingjop ha kani ka election MLA ka balang sudapsyen ha po Megalia. Uba Bright Stawel marbanyang omday tang baulayo ya ka Jingjop ka bahe tam henday ula day way na kirat ba ubalala ban pendiam sendan yaw ba proses di saw kami ukertong ka UDP ubadang syui no kam MLA Bat ya ukertong ke NPP uba tebor lang pataw ubade MDC ke Mawlai. Hadin ka Jingjop banyo ye kibut ha kasngi palay uba Bright Stawel ulayo hadu arpusaw hajar arspa anripu arvot naki saupo hajar hanyo spa saupo nyo tuli kibut balatep ha Mawlai bat banjop dah hadu khatsan hajar hanriu spa saupo pravot Persya ya uba tebor lang pataw ubalawan ha kekerdan ka baar hadin bulayo Prah hajar hanriu spa khat sawvot. Am tangkata hanri kani ka Jingjop vot jong uba Bright Stawel kala deiru ka Jingjop vot ka bahe tam namaru watlada ken kulumi ki vot jong baro ki kertong ki balai kun Persya ha kani ka election na Mawlai ru kata ka balapoi sya ka khanriu hajar saw spa prapusan uba Bright Stawel udang tam hi da nyo hajar nyo spa nyo punyo vot. Haba pai bat shigi kertong ki bala duna Salit ki vot ban poi syakatong lasaki bau kertong ubana Rajabala constituency Muhammad Abdul Saleh nakaseng National People's Party uladuna satang shipau vot ban job yu kertong ka AITC u Dr. Mizanur Rahman Kazi. Vot sauba Tito Stawel Khan ubana kaseng UDP hagabau ni urang ba uladuna satang khat santeli ki vot ban job yu ba Gavin Miguel Milim jong kaseng PDF na Sora constituency. Syuk James PK Sangma nakaseng NPP ru uladuna satang khat pra teligi vot ban penjob ya karupa marak kekertong kaseng AITC nada dengre constituency.